Rial ni sidia sukuru kamaraja risisena idi tau majapuingi alina ata poli ripuang Allah Ta'ala riga ongkana puang Allah Ta'ala tepa jadi tu napaturungan ki pamasina nan niya pamasay lori di mana sabay na sabarin ato pada angka si makatudat-tudangan riasina tapir ulawangi atau pada matupu riadenging awak lagadingi maka lecak risalang kabitarai nasabak sedia kata ya naritu timpa ibitara temeti digau angkata pada pasiden nerengi pakasya malabi lauri dewata sewai. Alhamdulillah tadi sedih muat asisulingan na asoy na niya wan niya tajangin na niya patangi palay na niya kajii say mancaji buti tanra na niya paparing ngarang riyamanan na di umasalangi makaday riwatu tuota ang kasewawatu mati na polay kiriasangi amatin riwatu asan na ngata napoleki akasiasinga riwattu malolota napoleki acuang di nasiaga itana wattui samannaiha engkamo pita baju-wajo singaran na ular ramalang nan niya hikmana alla perpitarai na alhamdulillah dan risaddin rutamai si ulang Zulhijjah yang kai pada irwasir na ya asoy yaritallai aidil adha sayisa as-somaraja risese na idi umma sallangi as-soryon roye si pakariyo-riyo nan niya si pakaran nuranno pada ruasir itu si kira-kira panesa tanra asukro ketta nan niya at terima kasita anrang itu papai mang tandra akatangetta risisi rajan nai dewata sewata puang Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Narikong kay pasara malangin niya Allah para pitaray tampu isagay igana latihan. Ako to foro didika makdupa rupang. Majapu ang katoy iya ulangi iya soy tampu siagai igana latihan niya didika mat dupa rupang ya naritu pakasiyang haji niya akarobangi ya nasabarina takator madice jama-jaman linota kue to propay mang jama-jamang akhirata atau mo panari duway wanua lino niya akhirat umasalam malabni majapu pakasiyang haji dan niya mua untuk sarikwam mengi na isa biwi araja kuasan na puwata yake paha say satoy latihanan niya didika batoa seddi kau penting risese na iya mengoingi alina ata pole ridewata sewai nasaba na leco kang itepe na sabat ni nama paci pulana ati nasi mata tunru ikhlas padupai nan niya pajokai parintana ipuang Allah Ta'ala nasabah iya patunariasa ki atasuku narekoang kaki simata tapi ipuwata ritungka asu mutamana inapasata makotopori pakasingiwi tatonna patota dan niya ipakasing ito'y tatonna pato akatunangang alita ripuang Allah Ta'ala upapah napunay atari inringnya ripuang Allah Ta'ala pasilin nerangi hajri tarimay roko maliman na agama salengi labay rituri lahiran na nan niya sarotoy rihakikin na nasaba pada angka naman nan rorupay tapat tongat-tongan na majapu pada naitan ni araja kuasang na dewata sewana puang mapan caji nama raja akamasiwi puang iya sewai zakna digagaduanna mustahili ritallunna Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu akbar walillahil hamd. Tai tagare surat tamin re haji jagaro ega na pengorbanan pada na pulau kasih, baik pengorbanan harta maupun pengorbanan rohani dan jasmani. Nalulu ian rasa-rasang alalang mabelai menderita pelama pabuka na tanah Mekkah dan nia cekki mapata gering karinna tanah Madinah itu. Pada nasalai keluarga nanya temma kana pujinna kasih tanna pirasai manang nyalina na taruh tepuk na lori puasiwai iya na asoi pada na pasilin nerang rokok batuan na pakasiwang haji sina umma sallang menre eri tanah marajai pasukku iya sallangan na pada engkadagan na yasoi rimina mailok pasilin nerang agare sepak karobanna. Sejak kemarin para jamaah haji di tanah suci dalam pakaian seragam yang hari itu pakaian mapute sassa jadi inapurajai dan niat temas songkok menandro tak berbeda si kaya dan si miskin arunan niat to samai to matanre pangkana dan niat to mariawai pangkana tujuan yang satu yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat yang hari itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayuhal aidun wal faizun rahimakumullah. Naya pakasiyang haji saya sepakasiyang kami na maraja onron nari sisina agama sallengi nasabah okuni rawat tuwe na nasa tongatong ang syariat na agamay naompo tongatong ang raja na agamay na nasa na asid disidingi na tali asya masing-masing pasukku i akatangi wahu papahanapun na imanan rotaw pasilin narangi pagkasiwa haji nagaw na si baway ati ikhlas akat tatongan-tongan nasabak maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah naiya haji ditarimai dega kapamalak na sangadin na suruga. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ya soy narapi si wattunna naripadu pa akacerengnya ri pangulutan Nabi Ibrahim Khalilullah ritujunna akarobangi nasaba ya memettoharo tau masaro kasir yala contoh camil lebak na tarunga kipong Allah Ta'ala rilino tujuanna ritujunna gaw akarobangi atanga kigare ri pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam magarobatina turusi parintana pong Allah Ta'ala riwat turi parentayan na makarobangi anak na kaminan na puji riasangnya Ismail. Meskipun perintah itu amat berat, Nabi Ibrahim tetap mentaatinya dengan segenap kepatuhan. Agar padan anak nama kedai, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Anakku, majapui taki anak dia lepatin roku. Majapu gere ki kasih anak jadi aga tutang ngata anakku riwat tenang kelingana Ismail dan nambokna di nama lampi pikiran di natak kajen dan nia ditu nama silom mangkalinga dan nambokna walaupun lehernya akan digorok bahkan ia menjawab dengan segera dan menerima dengan segenap kepatuhan dan dengan hati yang sabar lalu berkata qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Amboku tapat dupa ni ambo kana parentaya kipong Allah Ta'ala namati pi ambo talolong ka insyaallah sai sato sabar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Agna pangatatungan ni Nabi Ibrahim milugiri kasih anak si batu-batunna napaliw ni kasih Ismail dan ia siap sedia menyerahkan batang lehernya untuk rigiri liambona. Agna nagiritungan ni kasih Nabi Ibrahim anak si batu-batunna
nama tangannya Nabi Ibrahim patuju piso nari allon na anak na atau parioli nari pang Allah Ta'ala. Ibrahim majapun na mo padu panaritur nipi majapude tan na kiwalat na deceng sinin na tumapi deceng ay napariak kaday inna hadha lahuwal bala'ul mubin sitongat-tongan na yegaw say panguji maraja mirisesim agan saling na ripang Allah Ta'ala si kaju kibas iya na rojaji nagiri pangulutan Nabi Ibrahim alaihissalam umasalam alabi ta coba ni gara ipikiri si gaw-gaw na Nabi Ibrahim batin na turu si parintah na puan na tamak kada anak makas sinamaturu asal perintah ni pang Allah Ta'ala si bawala pang anak tunruk me lorigir riambo na nasa perintah namin to he pang Allah Ta'ala maklur yasang itappa di nak kada watak kali di nak kada waramparang asal pasuron na pang Allah Ta'ala musti riturusi Allahu Akbar walillahil hamd pang Allah Ta'ala tanya to wijat tak nasurong kipalaw idi umasalang naya ke waramparat tak mo bawang naya ke saysan na saji salata tamak hatanak na napalaw waramparan na ari kurilaw iri agama na pang Allah Ta'ala si mata pada takalu pari pang Allah Ta'ala saman na hamilo tu batu lebo na yelino padahal makita ni mata uluta marengkalinya dua do cilita maka day ia manan na sewa-sewa makinyaway musti narasakan mana riasang yamating aga nariko na puli ni korito matingi damakegun ni waramparang pangkae nania jabatangi dosay maninan niya amala madeceng pasilungi na kuburu iya to na rumah petang iya to na macike na macakke pada angka naga jaminata tumo pabaja pada angka naga jaminata tumo pasangadi bahkan mungkin iya na asoy pacapurut ta sitamata anak-anak ta sitamata keluarga ta siluntumata indota nan niya ambota nule iya na asoy pacapurut ta malep akarubang si bawa keluarga ta kira-kira mega naga boko pura ipasa dia untuk lesu mengolori puang Allah Ta'ala sehingga temaka tanak nalimat tak nania ati tak palawi waramparatta dilalang agama na puang Allah Ta'ala maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau wajada sa'atan li ayyudahi falam yudahi falam yadur musallana nigi masagi na risesena nawad dini makaroba na luru dina karoba aja na nalaw mahadiriki masigik akatani werikadana nabitai areko angkat tahun riwerini dalli waddini makaroba na luru dena karoba riasa karang ri nabita Allahu Akbar walillahil hamd jadi perlu rireki maka desiaga lina bembe esikaju yari sapi sikaju untuk petu tau nareko masagena ki imade chen nareko takdir ngiran na yawanota nasaba nareko deta karoba na angka kitau masagina majapur itu tepe angkai risisita perlu aku tanang maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la akhafu alaikumud dunya walakin akhafu alaikumul iman tengang kakak maketau remenako aku rangang andre warang parang timonriku nas nabita naya kewak kita rongi masari ku tu menang janar itu aku rangat tepe ya ke amma namani pini tepe munaya kade pada iris sang yalim naya atama tepe tonget-tongengi mapi cak lila na rampi puanna dan nia matin roy matan na mengerangi puanna makoto poro marengkalingai docilinna makoni rosabakna na patuk-patukang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nia puang Allah Ta'ala lori umat selengir na korang malabi'i inna a'toina kal kautsar wa salli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar
majapuikeng nayoreki papinyama maiga dari makwana ro patatungi sampajangi dan ni akarobaki majapun na tau bace kutu menang tori papatui pula di papinya menai pong Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan pada loni main atau pada pakas itu peta daripada tambah tahu tak lori pong Allah Ta'ala atau pada melo doang lori pong Allah Ta'ala. Wahai Tuhan kami, karunialah kami keteguhan iman dan tetap dalam semangat berkorban dan tabah dalam menegakkan nilai-nilai agamamu.